Pulaksana katulus sana sinta hang Tuhan takam Yesus Kristus na galang panampian dengan Allah telah pita kaman rawiti na alap hingka jani wau Injil Lukas kalaan romplepat bagi telualas sampai saka telung pelime andri ulu basaan hang tau pakiaan hampi Emaus pakiaan atau jalanan amun na enei ari atai kunuan pamikiran isa maweat maka perjalanan atau pakiaan itu akan naingka mahadim. Tetapi perjalanan akan pakiaan akan na ingka marauh dan iu na tampalus. Amun atai kunan pemikiran takam tanang damai. Pelaksana katuluh sana sintahan Tuhan takam Yesus Kristus iru sana ingkam daya Kleopas andi erang kolon hingauni. Here mudi hingga Yerusalem nuju pitumpuk kere sebanganan Emaus andi perasaan isa maweat. Penuh hanang ate petak kriu mate dia kawayan ulun isa jadi kaharapen nulisan cinta na sayang herenya iru Yesus sahaut mate na salib dan pada pasarannya haut malawang dan pangkarsa hang awe hani here tulak nika Yerusalem di Emaus andi perasaan isa mawe atatu dan here pangkarasa erang kaulun sepada uma bajalan sindah andi here hie erang kaulun iru. Dan ketika hampir rewu dan ulun niru umak tariye dan kuman same-same andi here. Hang yaru atiai ka taugah atai kunan pemikiran here bahwa ulun sa umak here sindrah andi here bajalan hingga Yerusalem pe Emaus iru. Iru tu uni Yesus Allah telah sana percaya here jadi sumber keharapan here. Dan hangitinan isa perubahan luar biasa amun runiin here tulak ke Yerusalem mudi pe Emaus. Andi perasaan isa maweat andri hayung PE isa maweat tetapi demi udi bapa nalu andi Yesus naan perubahan dan semangat wau isa luar biasa nasarita denas takam hang male milu pada here mulek lagi hingga Emaus Yerusalem neu nampe kabar ka arayen bahwa Yesus tu bujur haut bangkit tetapi here nampe iru andri ka arayen semangat dan perjalanan amun runiin hingga Yerusalem pe Emaus na ingkam maweat tatu tetapi taati di bapa nalu adi Yesus hingga Emaus mulek Yerusalem hang buang perjalanan sepenuh adi semangat penuh ke arayen dan hayung PE pada labih madinei pelaksana katulu itana siti nganya semangat pekatan kam katan dulu seganya hang buang hanang ate petak mate hang kerweat ni pergumulan belum takam pribadi demi pribadi hayu takam same-same sini perjalanan belum mitina ingkam madinei dia takam dan iu natam palus dia takam cara ni mahilangin bapa nalu andi Yesus bapa nalu andi Yesus ita inun ita doa takam ita lengan Allah Ta'ala sana basa lasan rengai dia takam dan iru kira ni tuu jari semangat kita kam neunam palus penah pamilum hang penah dunia sepenuh ditingkes purija iti dan hang pijumpuhan nasiti hang pijumpuhan panampean dengan Allah Ta'ala iti pitakam katan tulu. Aku sini membaca Isa nas pitakam hanya iru katani wau Matius kalaan sawalas bagi ni sakarwam puluwalu sakaiti lengani. Hawi tunung aku naun katulus sauyu nelang kaingkam weatni umean aku sagar ngampi sigar naun. Janji Allah Ta'ala iru luar biasa. Takam sangingkam uyu, takam sangingkam maweat dan mahadin. Hayu hawi nunung Allah Ta'ala. Hanya ngampi sigar takam. Dan amun atai pemikiran kunuan mahut sigar, tengah daging sehat wigas. Percaya yakin pelaksana ikatan tulu, takam akan sanggup nampalus perjalanan pamelomiti. Semangat Allah Ta'ala nyindrah takam katan tulu. Selamat andra minggu, tabe hingga aku, Pendeta Samuel Anugrahu. Hingga resok BKE Bintang Awai.